Sad kada smo napravili fotke koje se liste, koje se mogu pregledati, krećemo dalje i sad ćemo par tutoriala napraviti klasu koja će upravljati komentarima. Svaki komentar bit će vezan za neku sliku. Znači, komentari sami po sebi ne mogu postojati, već su ovisni o fotografiji. Tako da, prvo, prije nego što počnemo raditi klasu, ajmo mi napraviti našu tablicu. Pa ja ću ići u php.my.admin. Iako možemo i konzolom to pisati, ali ovako će vam možda biti jednostavnije. Znači, izradit ćemo tablicu comments i imat će id. Kako je vezana za fotografiju, mora imati id od fotografije. Znači, id, fotograf id, znači imati vrijeme kad je komentiran, ko je komentirao, autora i tekst samog komentara. Znači, to nam je 5 polja. Pa ćemo mi ovdje napraviti 5. Ok, znači prvi ide id, stavit ćemo klasično 11, index primary i auto increment. Zatim ide photograph id, koji isto ide, ćemo ovako staviti i to je to. Zatim nam ide znači, ajmo reći created, on je bit će date i to je to. Zatim ide autor samo komentara, on će biti varchar 255 i body će biti tekst. Ok, znači niti jedan nisam postavio da može biti null, ako možete vidjeti. Tako da to je to što se tiče komentara, odnosno tablice, znači ništa ne može biti nula. To jest, ne smije biti prazno. Pa još ću ovdje samo malo ostavit ću putf i samo tablicu cijelu ću isto tako postaviti. Utf8. Ok, napravili smo tablicu. Sad možemo krenuti na klasu. Znači, tu su gdje su bile fotke ili user i slično. Napravit ćemo i klasu za komentare. Ja ću ovo sad saveat. Saveat ću ih kao comment php. Ok, ovo mogu znači izbrisati jer mi ne treba. Ovo će biti comment SQL i tablica comments. I zatim radimo još jednu koja će biti class comment i ona će znači sebi imati id, photograph, nešto mi ne ide, photograph id, zatim ima created, zatim ima autor i zatim body. Ok, znači sad ćemo imati, kad bude komentirao, prvo što ćemo napraviti main, napravit ćemo taj komentar. To ćemo onda zato napraviti jednu funkciju koja će biti statična, što znači da ne moramo inicirati
samu klasu odmah, ali će ona za nas inicirati klasu i vratit će nam je tako da možemo njome upravljati. Pa ajmo to napraviti. Imamo public static function make. I sad, da bi to moglo biti, tu treba imati nekoliko stvari. Znači, imat ćemo photo ID, imat ćemo autora koji će po defaultu biti anonymous i imat ćemo body. I sad kad to dobijemo, možemo onda reći comment je new comment i onda kažemo comment photograph ID je photo ID. Comment je od autora, autor je autor. Comment body je body. Imamo i created, zašto pa ćemo koristiti funkciju string function time. Znači ima neki format i otkuda uzima. Uzimat ćemo trenutno od servera time, a sad ćemo ga mi i staviti ovdje. Znači string ftime i ja sad u Google pišem to, dobijemo ovo i jednostavno otvorite i pogledajte šta znači. Kao što vidite, PHP malo promijenio dizajn i čak ga je lakše sad čitati. Ok, i sad to je format što nama treba. Mi hoćemo vrijeme i datum kad nam je to poslano, pa možemo reći treba nam d kao dan. Zatim nam treba mjesec koji ovo možemo staviti. Znači ovo 01 želimo ovo. Treba nam godina, treba nam ovakav primjer, koristit ćemo ovo. Zatim treba nam sat ovaj. Minuta, znači ovo. I zatim imamo sekunde, ovo. Ok, znači šta smo rekli? Prvo nam ide datum mjesec. Jer onda ćemo reći, znači, daj mi ovako, datum, točka. Onda ide onaj za mjesec. I onda ide za godinu. I zatim možemo ovdje staviti, znači imamo sat, dva točka, minute, dva točka, sekunde. Nadam se da sam to dobro napravio, pa ajmo provjeriti datum, 2 digits, ok. Mjesec, malim, to je dobro. Malim je dobro. Sat, 2 digita, znači ovo će biti 2. I to je ok. Minuta. I ovo. I to je ok. I imamo još sekunde. I to je ok. Kao što ste vidjeli, mogli smo ovako nešto isto koristiti što odmah daje nekakav primjer. Ali mi smo to sad ovako napravili. Znači možete praviti redoslijedom i slično. To je to. Znači, tu je on sad napravljen. I onda kažemo return comment. I mi ćemo neku varijablu dobiti cijeli objekt. E sad, šta ako ovo nemamo? Ili ovo, ili ovo. Ajmo mi prvo napraviti jednu provjeru. If not empty
photo ID and not empty author and not empty body. Onda mi uđu petlju, vrati mi komentar. Inače, vrati mi false. Sad ću to malo ovako indentirati da bude ljepše. I sad, šta ako ovo nije broj? Mi se osiguramo, onda lijepo rećemo prije toga int i on će pokušati ovo pretvoriti. Ako ne, dobit ćemo error. Ja to mogu sad saveat. I sad imamo upravo taj potreban dio za napraviti komentar. Znači, ovo je nešto slično kao što smo imali kod fotografija, onaj attach file. Znači, uzeli smo ga i postavili se u taj objekt. I još nešto ćemo napraviti, a to je funkciju za pronaći sve komentare za tu sliku. Pa imamo, znači, public static function i onda find comment on i tu nam treba opet photo ID. Znači mi ćemo providiti neki photo ID i dobit ćemo unutra komentare. Šta ću ja sad ovdje napraviti? Napravit ću ovo return i sad ću koristiti našu klasu koja je povezana s bazom. Comment SQL find. Prvo imamo all i onda imamo jednu drugu mogućnost. Znači ako ja idem sad na active record, idem na guides i finders. I sad imamo tu različitih primjera. I imamo kondicije. Znači ono što je where. Tako. I nama upravo treba, na primjer ovo. Znači, ja ću jednostavno kopirati ovu stvar i pastati ovdje. Zatim imamo conditions i nama sad treba, znači, photograph ID je photo ID. I to je to. I ako on nađe nekakav s tim ID-em, dobili smo ono što nam treba. U sljedećem tutorialu krećemo dalje, radimo formu i spremamo sam komentar. Vidimo u sljedećem tutorialu.